Pa eto ove banane koje imaju kod mene, mnogi dolaze, gledaju, ja to već imam kod sebe nekih 17 godina kako ovdje. I mnogi su dolazili, bilo je i portala koji su normalno dolazili, sve pitali, zapitkivali. Banana, uspio, lijepo je to gledati, ona ima plod, ima sve, ali ne može kod nas ona dodjeti. Recimo, uzmimo Dubrovnik. Ja sam moje bio posao od Dubrovnika do Umaga, tako mi je bio posao u Vinarstvo, pa znači ono. I sada, sam gledao i dole, one malte ne dođu do zadjenja, ne baš ono, ali recimo u 12. mjesecu i u Dubrovniku i na sve obali Jadrana, kad se pusti minusna temperatura, čespa smrzne. I gotovo nju sprši tu, a banana hoće ne minusnu noć i dan, sve da bude u plusu, tu ona ima plodove, ima sve koji dodarivaju. Ali kod nas je to ipak lijepo gledati i vidjeti onako, samo da se gleda ništa više, a plus one plodove kad oni se otvaraju i pušta one male banance, kako to lijepo izgleda. Da zaključimo, evo još jednom, evo, vi ste rekli, ali evo da ponovimo, s obzirom da je bilo brojnih upita i bojim se da ljudi još uvijek to nisu shvatili o čemu se radi. Banana u Bosni ne može uspjeti. Ne može. Ali je mnogi žele imati zbog svog izgleda, ukrasa i tako dalje. Tako je. I mnogi dolaze lijepo, uslikaju se ovdje i dadnu nekome i pitaju gdje je bio, šta je. Pa čak jedni kažu, jel si to bio u Maleziji, dole negdje u Africi. Mislim, ali čudo neki, ali eto, ona može, uspijeva, raste i pusti plodove, ali zrenje njeno ne može. U Dubrovniku ne može ni jabuka, tak neka. To je tako isto odnosno, da ne govorimo o tome svemu. Evo, govorili smo na početku, ima i neka druga vrsta banane za razliku od prvi put kad smo bili, o čemu se radi? Ima jedna kojom ja upravo je mi je sin to brzo postao, jedna plantaža, mislim do 2 možda imaju trenutno u Hrvatskoj, koji su razvili već. To je indijanska banana. Oni su u svojim laboratorijama uradili ukrštanje i gdje su sada prilagodili tu bananu, čak je u Kanadi. Većina indijanaca je gore, čak u gore imaju plantaže tih banana. Ta banana koja je, ima tu šansu da vidimo tamo na slikama, izgleda njen list kao našega kestena koji raste u gradu, divlje kestena, onako, ali listopadno drvo koje minus 30 podnosi temperaturu. Ono što u svojoj laboratoriji u krštanje snime uradili su grejf, ananas i bananu. I ima slike plodova, način je to pokazati kako izgleda. I taj njihov ukus kad se jede u vidu neke grume zelene i ona požuti, sjeća se, unutra su koške velike i ona se bacaju, to se jede lokusje banane. Samo jedan problem što o njima piše, kako oni doznaju, kad ona cvati, pčela neće puno na nju. Ima miris truloga mesa. Kazano, piše na Google. I sada, kad ona pusti svoje, onaj takozvani behar cvat, kad počne da cvati i ona puca pup, otvara se, tada najbolje, kako oni kažu, tu prvu bananu, dok ona ne omnoži puno veće drvo, kad bude puno, onda se ono samo oprašuje. Uzeti jedan mali kist u neku čašu malu vode, od vode, na čašta pića, konjak, nije bitno ona. I uzeti sa 3-4 cvata, sa kistom uzeti u bastu unutra, onda iz toga polako u druge one cvjetove stavljati i tako zvano onaj se već oprašat može. A kad bude u množini puno cvatova, onda ona i tako za pčela malo bježi od njih upravo zbog tog mirisa, koja upravo treba da to praši. Zanimljivo je da je potrebna ljudska ruka da opraši drvo. Eto, tako to uzeti, upravo uzeti čašu jednu i par komada uzjetnoga cvata ubaciti u tu čašu i s te čaše bacati na druge miješati. Jako zanimljivo. Ja imam mliječnjak jedan isto, ja sam ga posadio upravo po trgovine kad radi se unutra, radnice, bilo ko 7-8 sati udarnog sunca ima na prozoru. Ja tražio, hajde posadim jedno drvo upravo zbog sjena hlada da zadržava. Kad eto posadio sam mliječnjak, ali taj mliječnjak kako plodove daje 7-8 kila i 9 skoro, od 6 do 9 kila zavisi rod, svake godine odberem uz prozore zakona trgovine. Znam da ste se bavili tim, da ste prije više uveli Lubence. Moji su se bavili, otac mi je se bavio rahmetli s time i normalno svi su tamo mogu kažem da radili, ali to može svugdje, samo treba malo pomoći. Šta je potrebno najviše? Ništa potrebno uzeti onu sadnicu, sad kao što u plastenicima rasade papriku i paradajz. Pikirati je ono čašu, tako i oni rade i čak i ja ovdje nemam gdje kupim na pijači jednostavno. I ja to uradim, treba dobra sopa iskopati povelka i baciti puno đubreta. Dobrog jakog i po višini toga đubreta baciti zemlje.
5 cm, onda tu čašu kao da uzmemo paradajz, papriku, razvalimo i ugradimo tu i zaspijemo. I ona kad krene, kad se dočepa hrane te od lubenice, žila raste i metar dužine, ne vertikalno dole, nego ono natjeva, ide, traži hranu. I kad to ono jača, može baciti po 10 lubenica jedno. Jedna samo na sad. I tako je kod mene, možemo i pogledati, vidjet ćemo čak i još ima i nisu obrane i koliko su bile težine. Neskoro smo otkinuli jednu, imala je 17 kila i 30 grama, ja je vagu pravo. Jedna je imala 13 kila i 650, to je upravo čerka izvagala. I tako druge 11-12, ima još negdje do 12-13 kg, to ćemo vidjeti tamo na. Evo, rekli smo kod sadnje šta je njoj najviše potrebno, a za održavati, kako dođe do 17 kg, šta je, ima neka tajna? Dobra, jednostavno hrana, gnojivo, dobro. Nije tu špricano, ništa nisam upotrebljavao, ima hrana preko lika, to oni svi rade na plantažama, pojačavaju, možda i brizgaju, ne znam, to se normalno. A ona vremena kad je moj otac samo se radilo, nije, nego samo ono normalno, domaćinski, kako je se znalo, na starinski. A sada rade svašta, pa je kaleme na onu tikvu, ogromnu, kalem prinese od lubenice na tikvu i ona raste ogromno do 25 kila. Ima i toga, to mislim, tehnologija ta u tim, kako da kažem, laboratorijima gdje on to radi, kreštaju sve to. Kikirikiju je bila riječ isto? To može i kikirikiju ovdje, ja sam pričao to bilo gdje može, sad uzmite samo sjeme sirovo, ne ono koje je proprženo, i obično ga sadite u vrijeme kad se sadi grah i ostalo sve. I zakopate kao jedan redak i on cvati i on se više puta zavisi od cvata i taj, kako cvat ide, on ide dole u zemlju i na jesen kad mi krompire ščupamo, imamo krompire, kad tu ščupamo imamo jednu tepsiju kikirika iz zemlje, to je jednostavno. Kod nas normalno uspije? Prosječna 18 temperatura, ono svira bilo gdje. Prosječna 18 ljetna, eto. Znači, kod nas može? To je važno. A najviše imamo južno, dole Makedonija i ovo što sam bavio, najviše čak mi uvoze nama do recimo čak i pričamo o lubenicama, pa mi znamo svi da delta Nila hrani 40 miliona stanovnika, Egipat, dole sam bio i poznam dobro, oni se raduju kad Nil izlije, jer tada azot baci sve i ne treba uopšte prehrane onim, tako je dokazano. I dole oni, prve nama lubenice dolaze od ozdo. Pa avioni koji voze normalnu robu koja prolazi, idu dole, neće vraćaju se prazni, vraćaju se sa votim povrćem. Istoveri ga u jednu luku, on ode, hladnjače razvezu. Tako je u cijeloj Evropi. A evo sad je vrijeme došlo da stiže kod nas od 15.9. već polako jenjava, nema. Ima li neka egzotična sadnica koju bi Džebat htio, a nije još uspio da ili posije ili da vidi negdje da možda koja fali ovdje za koju imate evo želju? Pretpostavljam, s obzirom se evo bavite s ovim, pretpostavljam da nešto možda ima ili ste sve što ste htjeli? Ima jedno što bi ja rekao ovako, recimo kad gledamo, uzmimo Island, jedno sam pričao. Island je zemlja leda i vulkana, ali banane ne uvoze oni. Jednostavno imaju, kako da kažem, džinovske plastenike, ni mašine, traktori, sve mašine rade tu, ali oni imaju te vulkanske vrele vode koje izvode. Tu su instalacije provedene kroz bare, njive, sve ispod zemlje voda. I onda ide takva vruća, tu su plastenici ogromni, minus je vani možda 30 i više, unutra je 20, 18 i 15 i sada manje, gdje uspijeva sve tropsko voće. Mislim da kažemo, a mi evo recimo ovdje upravo ja kad bi bio lično, da sam mlađi gdje da, evo imamo vrelu vodu koja negdje 60 stepeni izlazi na vrelu, jel tako? A tu vodu, instalaciju te vode u neku livadu odvesti i ispod zemlje do 20-30 cm cijevi kao plastika normalno tu instalateri, ona se razvede dole, tu se plastenik jedan plastenik, normalno ćemo imati na minus 15 vani, da ćemo imati temperaturu plusno tude, da može i tu uspjevati svašta. Ili grija zemlju, nema kuda, to je. Zanimljivo, vjerovatno o tome mnogi nisu razmišljali, svi razmišljali o kupanju, o nekom ljekovitom dijelu, ali ovo nismo razmišljali o plastenicima. U pitanju iskorištavanje termalne vode. Pretpostavljam, mislite na izvor ovdje kod nas? Ja, neiskorišteno. Eto, vidite zašto. Upravo za poljoprivredu ratu, ono što bi se imamo plastenike koji bi, ne znam koliko bi, 80% bi u zimi moglo se tu uspjevati. Ako ništa, bar možda ona, da kažem, otpadna koja nema hemije u sebi, mogla bi se možda iskoristiti nešto... Pardon, ona nema, ne zalijeva se s njome ništa, ne govorim o zaljevanju. Ne govorim samo da ona ide da hoda i da grije zemlju dole.
O tome pričamo, a ovo zalijevanje je sasvim. Mnogi su pitali kako, gdje, na koji način, evo ovo je sad možda prilika da kažete, sadnice banane, kad se mogu kupiti, gdje, kako kontaktirati, da li se prodaje i sve vezano za to. Evo kako da kažem, otkako koliko sam ovdje, znate, meni su tražili odavde od Bihaća, Biheljna, pa čak imam i da kažem i do nekih drugih krajeva, bilo gdje, a tu govorim Sarajevo ovdje, Bihać najviše, dolazi zlično ovdje, ja te peltere koje imam, znam kako se rade i ne pitaju čak koliko košta ta sadnica, ko ima volju tu želju da ode, tako da sam dosta ja i poklonio, a dosta sam i prodao već tako to, prijateljima i tako to. A onda hoće puno vode, dosta vode, a što se više zalijeva i ako se ona prehranom radi bilo kakvom, recimo ne možeš negdje gdje je gnojivo stajsko, gdje je neki miris, ali ima vještačko, isto je za nju, ono isto predupire i tako ona hoće toga. Što više vode, više peltera izbija od ono. Pelter ide sa strane stabla i on kad izraste u 3-4 lista, pa i 5 listić, negdje 40-50 cm, mora sa druge strane pustiti žile. Otkopa se. Ako sa druge strane imaju žile slobodno sa misterijom, bilo čime, nožom velikim, osjeća se i to se zacijeli sa lugom. Ja inače sam to savjete dobio, lug od drveta. On se zamaži jedna i druga strana koja se odrezalo. To jednostavno na ranu jodu, to mi kažemo i tako da ona više ne curi taj sok, jednostavno ne plače odmah, ona startuje na ono mjesto je postati. Te onda je žile koje su ostale sa hrane, one već hranu uzimaju i ona ide u svoje podatke. Da se vratimo samo, je li prodaje Dževad Hamzić, ako prodaje, gdje se ljudi mogu javiti, kako, na koji način stupiti u kontakt? Mislim, za pusti potoga večera kad to stavi, evo imam i katanske oglase, već terete me izvanjem, to pita, naravno, ne ovdje, samo i dalje, onda to se krene, ne smijem čak ni stavi koliko ima potražnje, tako, no, nije toga puno. To bude 3, 4, 5 na jednoj, pa kasnije pratiš, odvajaš. Jer ne volja ni puno da bude, dobro neko voli, buket zna biti 10 komada.